กันไปอามาไซน์ลงกลายดิสทริกMJ ช่วยตู้ตะเล่เมมเบอร์เต้จอนันเจียวช่องเตชวนจีบายกันบุกเจ้าเวน่าอินมากันทุกปวนชัวตูฮีอาเจ้าทยังเบรามินเทดสักตูรินกันเงินเจ้าหุ่นชตักมินเสียมสักวางินลองทูกันใส่บอกอันนี้เวน่าอินมาชัวเตฮีตูตั้งไงกันนี่ติตาหลังอีละกันดิ้งลำมาจังฮิอันอินโทรดักชันกับเปียงบ้านกันลูกพาร์เจลดอนเนี่ยปีตุลซีมาลาอันนี้ฮีจากมหิลาสมิติยากันช่วยดูอันนี้โอเคบ้านพาร์เมดอนเนี่ยอดีตเลมีฮีมิลอนจากมา Senior Vice President Central Young จากมา Association อันนี้อดีตเลมีฮี Lawrence จากมา Executive Member Mizoram จากมา Student UnionสมาลชุนเองPresident MZP Sub Headquarter Chawngte Shadan Bikas Chakma General Secretary Central Young Chakma Association Lalthang HC Lalthang Liana Secretary Waymel Chawngte Group Stephen Laram Tluana President Mizo Student Union Headquarter Chawngte Moses Lalven Hima Founder Longklai District Student Association Longklai Press Club Jonin Geo Chawngte kan ronin lunch han chu heting hian soi ma saberta ila Chawngte ka chung bi ka ringot hian mi pui singkhat sangthum zali somli le pariat chuang omin in kalpona kong pui Christian na lamhoi inan kol na damdoi ina le dan le threi ken kwa mi pui te hin tur lama harsatna namelo kan tur mek ania hemi chungchanga hian tarik nuriat le ni kwa mei sang hi le somni le pali khan joinen jio Chawngte chuan Minister Pathum Home Minister Health Minister le PWD Minister te an office a nge muin le kha nen kan harsatna le mamo na te kan lo thlen to amai ro chu kan tu thlen na tangin khani lai mai aliam nuwa po mason na emo a hlotlin na voin thlenga kan lu mulo hi thria thiam har kan tia makpo kan ti hle ani joinen jio Chawngte chuan in ngai sak lo na le in clear na omanga kan ngai to hial ani Home Minister zom tak hena kan tu thlen to te ti hian soizano nen nei ma saberta ila Chawngte a hian SDPO hi kumsang azkwa som kwa le paruk atanga thutanin quarters panga le office pakhat om thina tun din hunai ro quarter hi luatlak pakhat chia om to ani SDPO a hian reader SI te po om tur ani line pakhat ma anom lova tuna hian SDPO constable pakhat le driver pakhat tlong kan nei mek ani tin MPRO lama constable GD tenen staff panga om thina kumruk liam ta tangkhan MPRO pahi chia omin GD po an nei velo ani sub divisional SDPO wa chuan staff palital om ve theise ti kan du hle ani Chawngte police station hi kumsang ka sakwa somko le pariat khan omin hemi hun lai hian quarters somni awma tuna hian quarters pali chia luatla awm to ani ven himan thuktu ta kan police ta quarter hi sakthat emo thom that ani theinan kan lo ngen to bok ani Chawngte police station staff din hun heti hian tar lang le ta ila inspector hi pakhat kan nei meka sub inspector hi pahni nei tur kan ni line tun din huna pakhat chia kan neya
assistant sub inspector hi pahni nei tur kan ni line tun din huna pakhat ma kan nei lo ani head constable hi pathum kan nei meka constable hi somporuk tur ani line tun din huna hian constable pakhat chia kan nei ani in chen polna ani awangin law and order ken ko konga harsatna nasatak kan tok lo thei lo ani tin the Mizoram Police Act 2011 Act number 3 of 2012 in atarlan angin police station Chawngte danin aphut angea meichia le naupang ten ven him na thazo an nei theinan women and child protection dash da meiche police kan nei ve nge theinan chak takin ma min lak sakse ti in kan ngen to bok ani health minister zom tak nena kan thu thlen to te ti hian soi zaw na nen chun zom le ta ila community health center Chawngte hnuaiah hian mi singni sangli zakwa somthum le pak chuang kanom meka chumi en kol tur chuan MBBS doctor pakhat le Ayush medical officer pakhat ve chau kan nei ani mipui tamlam le mamodan ngai tuin MBBS doctor pakhat tal min pathei se tia ingen na kan no siam to laya tarik ni ruk june sanghi le somni pali health department hnuaiah doctor somthum le panga appointment pek an ni khan Chawngte MBBS doctor pakhat po pek kan ni velo kha hria thiam harsa kan ti le bok ani Chawngte le che vel mi pui atam so khi chu khosak harsa mun pui pan ve theilo kan ni tlang puya chu wangin community health center Chawngte hi damlo mitam zok chuan damduin kan panber anilo theilo ani ama ero chu tun din huna population zat ngai tua chuan thok tu in dailo na anas em maya tin man ruwa ni thattok lo na anas em bok ani doctor rinisa MBBS doctor kan ni mek hi ultrasound en thei tura zir chuak ani a ultrasound Kolber community health center Chawngte kan nei velo awangin raipur te pumloma harsatna nei damlo tam takhi Chawngte huna en thei kan ni lo thin ani mun pui pan thei lo khosak harsa jok ten en kon thajok don du ma ila kan dong thei ta thin lo ani tin community health center Chawngte X-ray call kan nei lai mek chu hun rei to takata man theilovin om to ain call tu technician po kan nei lo na are ta hle mai van boine to X-ray ti ngai kan omin longklaya emo lungleya X-ray tura refer kan ni ta thin ani tin khosak din hunin azir lo awanga ahun taka X-ray ti theilo harsatna to health center Chawngte hian kum tam liam ta khan ambulance kalo nei ve to thina ama ero chu tun din huna kan ambulance hi atui ek klabal troi chato ani Chawngte ria hi in lamanaw ne home delivery tamna ania nikum sang ni le somni pathum April atanga December sang ni le somni le pathum thenga naw piang zong zani somnga le pali zinga somriat le pali zat chu inanaw piang anne
nu le nau te tan dam doi in nge nau nei hi an huin a thwa a nau te le nu tan social na konga apoimo em bok ani chung zong a thlen thinan chuan ambulance si kan mamo hle ani tin ambulance kan nei lo awanga harsatna kan to hi hei chau hi ani lova dam lo serious le accident an omin Chawngte ya khol tha jok kan nei lo awangin mun pui lama refer mi engama zat kan lo to thina ma se lir thei man thi mai rem chang om thin lo awangin phur mai thei an ni lo fowa nun na chan thei reng te po ambulance om lo awangin chan man lo te po kan lo to thin bok ani chu wangin community health center Chawngte ya ambulance kan nei lo awanga harsatna kan to te min hria thiam saka min ngai to sak turin kan ngen ani community health center Chawngte hnuaiah hian health and wellness center panga a oma heng center te en kol tur hian health supervisor kan nei lova health supervisor kan nei lo awangin health worker chu supervisor Charles laktir ani ta treat ani amairo chu center dangtia in dailona anasat awangin Chawngte center phei chu kharhial ani to ani heng center te en kol tur hian health supervisor dil to ni in kan nei ani chuan tun a in health and wellness center le thok tu te ya masona chakle thazok kan nei nge kan ringa hei hian Chawngte le che vel mi puite Chrisel na a thazong in ngong ani kan ring klat ani tin sub center Chawngte si nuaya hian mi pui sing khat sang thum zali somli le pariat anom meka heng mi pui te en kol tur hian health worker pakhat kan nei mek hi atok zolovin kan hria a mi pui te harsatna hrathiama health worker pakhat min dabel sakturin kan nge na min ti hlok klin sak chuan kan lom leang community health center Chawngte staff din hun ti hian tar lang le ta ila sub kanneya laboratory technician panni kanneya ICTC counselor pakhat kanneya adolescent counselor pakhat kanneya dental hygienist pakhat kanneya pharmacist pakhat kanneya block account manager pakhat kanneya ambulance driver pakhat kanneya staff hi avain somhile panni kanni mek ani PWD Minister zom tak nena kan thulen to te sui chun zom le ta ila strengthening of Chawngte to Barpan Sri Road under Special Assistant to State for Capital Investment SASI 2022 to 2023 under Chawngte subdivision Chawngte ka chung Kamalanagar kong siam resurfacing na tho mek chung changa tarik ni kwa May sang hile som hile pali ningani khan PWD Minister nena furlu mangeya zofel ani theinana ma min lak sakturin kan lo thlen to a voin thlengin heng kong pui siam na hi zofel ani lova heng na te hi tun July ni som hile panhi sang hile som hi pali tho tan nia zofel tur ani line tun thleng hian WBM takngial po pha zo ala ni lova WBM pha to sa po fur khua alo ni le tak awang le alung quality a chiat em awangin asom deuh vek to a tun din huna hian Chawngte
kamalan gar kho chung in kalpona zong zong ti thei deuh thaw chu lir theia tlan hriom tak vek ani to ani working season ni chia to lo ma se tun aya harsatna lian zo mi puin kan to lo nan arang theyang bera WBM talapha ani theinan ma milak sak vak turin kan ngen ani ole ti hian atop khardon ta ila jonen jio chongte anga kan khotlang mamo le harsatna Sorkar kan khen te hi August ni som pathum sang hi le som hi pali August ni som pathum sang hi le som hi le pali thole ni ma Sorkar malak na engma maso na le a hlok lin na mu tur om lo ni chuan ni som pali August sang hi le som hi pali hian jonin jio chongte kan thu khom le dona a tu langin India Independence Day sang hi le som hi pali boycott hial kan lo ti ni poin mo kan phur lawang ti kha kan sei du ani hun local to chong te khutlang mamo Sorkara kan lo then thin te a in bum na anga ngai thai appointment transfer order ti chuakin ami hring hu tur omlo thok tu in da chang om fowa a thok tu nge local om te po karmi phat aral buin lak le emo son chua ani le mai thrila hei hi in zal na le in mu sit na kan ngaya tun nuwa hetiak ang thil te nom hi theng to lo se kan tia a theng non le ni chuan joinen jio chongte chuan angoi bo pui mai don lo ani ti vinia hian kan puang e le voina longtlai mj hoi tu som tak tak te hituna kan hoi tu na rong soita kan khan chongte police station staff in dai lo chungchang le ccc chongte staff in dai lo chungchang hi ngo wangin sang ni som ni pani july ni kuwa khan achang tu mini survey ve ne na lekha hi kan submit to a chu a lotin na kan mulova sang ni som ni pani 15 August te po kha boycott kan tuma chu da chuan tu na kan statement siama in bum na te om kan ti po kha Sorkar ho tu te le chongte civil SDO doctor mani se te ne na ni som pali August sang ni som ni pani zana SDO staff transfer te le posting an siama khan a thu chu nan ronda ma se tak mu tu rom lo ni tim tu na ti hlua hi kan ni lowa he kan document hi anula sang ni som ni pania khan harsatna tam tak kan lo tok to chu wanga aizol tlanga minister ne nge ya lekha submita ti kan ni to chu nga chuan lotin na hi kan mulowa tuna kan suyang khan kan police strength te po kha anep je kan mua chongte a khon nam rang chi rang om khom kan nia long tai te lung le te aizol lang te kan ni long chu enga mo leka communal feeling chuak thian nia security kan police te antam angai tat maya chu wang chuan heng te hi pawimawh khop mai ti la ya kha kan sei lang ve du khrim tin hemi kan kongpui hei lai kan ron soya ka chu a kho chung a town ania hemi longtlai pona chongte tu dil tang road te chongte tu lunglei road te po hi problem ting ani tuna hian sumo kal changa 4x4 kal thei lo hun hi hei tuna July chuania August September ate phei chuan khang te kha kan problem lian turania kan Sorkar ho tu te hian min hria sak hram se ti kha kan ngen mol ani